Ndakunyita ugeni mwiroreri wa tabarira twendete ya menya kihoto giaku, tabarira iria tuteithagiriria gutaukirwo ni utaramu wothe wa kiwatho tugiteithiririo ni mawokiri mega tu na haha ngwiraga no ho ngigomana nao te kurihio ona ndururu. Reke tuhuthire mweke uyu na tukenere munyaka ucio. Na umuthi ni tugukorwo tukimenya uria guthiaga na mbere riria mundu arangithio bao-ini kana riria athitangwo igoti-ini. Na nigetha ndeto ni ithira ni wega ni gikeno kinene kwamukira wakiri Keremi Muturi. We mwega wakiri? Ni mwega muno. Ni tugurutha ndeto? Ni tugurutha mauntu. Thank you muno. Ndu muno wakiri Purity Mureithi. Wakiri wi muhoro? Ndi muhoro ithira. Ni ngatho muno nawe ni undu wa gutugenera na tondu ya mundu umwe thiagirwo gutuka ndiratirithania na ageni marikitie gutugenera thiini wa studio cia Inoro TV. Muri ahoro? Geithia mwiroreri amenye ni murikitie gwikinyia. Ni ngatho muno na ni ngukorwo ngigutereva njitagwo Waithira Muithirania. Na tondu turenjera kihoto ri wakiri Keremi Muturi mundu athitangwo igoti-ini ri guthiaga atia? Thank you muno Waithira. Mbuge untu wa mbere nditangwo cia igoti-ini mundu aruthite mabitia ciambagiria na gintu gitagwa mararamici tago yo gitagwa complaint. Muntu watuka ni aruthite mabitia mundu ra aruthiritwe mabitia kana ikiritwe mabitia na riza complaint na complain nako a complain naga polisi a complain kiri polisi makaukia statement aka record statement kana maka record that complaint ma record that complaint kana mararamishi makarutha uchunguzi makamenya wewe kwina mabitia maruthikite ni kana mabote kuthitanga uria gutwika muraramishi na ni akuga ni amuruthirite mabitia mankiona kwina mabitia ni mathicaga makena die makina mbata uria muthitanga uria araramikiritwo uria gutuka ni aruthite mabitia mamugwata nake makina muruthira makina muhoji makina ukia statement yake makina decide ugo ni makumuthitanga kana matikumuthitanga kulingana na sheria nuntu mabitia mara monde maruthitwe nginya migwe mai sheriani ugegwa mabitia mau mati sheriani matithitangika au ndibo prosecution yambagiriria. Yes. Aya wakiri Purity torero hau tukinyuki ikinya riu ringi. Ni thengi muno Ithira. Atwa wakiri Keremi auga ugithi gutuka no athitangwo igoti-ini no muhaka offense ria wikite ikorwo recognized under the law. Ni offense ati ni raroro ni watho na watho ucio ri no mitwiriire ki kioho kana sentence ire either kuhurwo fine kana kioho koguo ri muda ta complaint yo the ihotaga guthi ikatuika ni gukinya ikinyete thitango thiini wa igoti-ini tondu iroragwo ni sheria na thiaga ikandikwo thiini wa thitango iratathi thitango ni roritagwo charge sheet na ni kuri bata muno mwiroreri aikare akimenya thitango ici turaria uhoro wacio ri ti thitango cia mundu kiumbe na mundu rungi kiumbe ni thitango cia wikinai na thitango ici ciagwo ni bururi na nikiwonaga macira macio mathitango ma wikinai ni wonaga macira macio uria makorwo mathondeketwo na charge sheet igithondekwo yandikagwo republic itondu ni bururi ucio uroka thiini wa office ya director of public prosecution DPP acio nio metagwo prosecutor nio maroerera jukumu iyo ya guthitanga ucio wa gwika maundu macio tondu watho ucio uria uthondeketwo ati uragitira kihoto giaku kiria ki guarantee thiini wa katiba koguo tini mone mukongora ati twikora na Waithira hau kana mundu wanjikira maundu macio na thiini wa thitango yo charge sheet uria ithondekagwo ikandikwo ati kurerikana ati ni wekire una nona na details cikerwo particulars cia charge yo charge sheet particulars of charge ati muthenya umwe nona no athire itura ringi ria Kiambu ukirigiti ukioya mburi ya mundu na ikandikwo maundu mara mothe wekire na riu hau niho utikaga gwatuka tiriri wathomerwo thitango iyo ni karani wa igoti-ini tondu ni yandikitwo uragio ni wetikania na thitango iyo kana aca kaingi muno wonaga mwikuiro uyu wacoka kureho igoti-ini nareganaga na thitango iyo na ni hau wiragwo atiriri ko no aregana ri ugakona wakiri waku uria ukuhota kuga atiriri tondu naregana ri no muhaka ruru cira wambiririe ki proper muthenya ucio tugucira ukwambiriria no heagwo ihinda ukerwo atiriri ko no kuheo board ya igoti-ini nitagwo muno itagwo cash bail ukaheo either cash bail kana
ukaheo board ya ati no ukona mundu ukorogomerera ati taru ni mukanda twambirie cira uyu uthira mbere guthi igoti-ini ri ati ni ma no gekinya igoti-ini na makiria muno ngiongerera no ukoraga tha ingi hindi ria igoti rira kurekereria niguo uhote guthie niguo mwambirie cira ri niguo rikorwo na jukumu ya kumenya ati no kahota gwikinya igoti-ini cira ucio kiambiriria ri tha ingi no ukona mundu kiro tumetaga sureties apart from kuheo bail ukerwo atiri no ukorwo na sureties na iko ni cash bail ni mbeca ciaku fari uheanaga hau na ukaiga ringi indo ciaku cia go travel iko handu mena indo ta cia passport ta makiria muno nturona macira ma ungumania muno uria marathi na mbere andu acio ekwirwo ni marakorwo makirwo matikuhota gukorwo magithie nja ya bururi kana eko ni cira wa mada wakora mundu ucio nerwo a deposit documents ciake cia go travel then wa igoti niguo muthenya hindira ciro kambiriria ati nagekinyie hau na ugigakinya muthenya ucio akambiriria cira hindira mukuheo ni igoti-ini na waga gwikinyia hau bail roko rihite ri ni kanjagwo na ugatuika ningi mwikwiro ringi no kanyitwo no kahingurwo thitango ingi yakora gukinye ki igoti tereke tutaukirwo wakiri kirimi ni mutaratara uyu wa thitango uri uterebagu mbere mbuge thaira wa thitango na waregana na thitango enu auga uti guilty nuntu kwina maundu mairi no uge either we guilty no gwitikiriria na koti igena gutwira bau kuringana na sheria kana uge uti guilty uti gwitikiriria ukuregana na mastaka maria tuge untu wa mbere kuringana na sheria especially the constitution article 49 bail board ni a right that you should be given tiga gukorwo kwina itumi ndito muno cia kuga ati uti gu qualify kurenkerwa bail board otherwise kuringana na constitution article 49 bail board wa thitangwa ni right yaku kurenkerwa tiga kuigwa kwina compelling grounds compelling grounds ni iriku ile ingigithia wimwa ile ingituma wimwa bail board ni ta gutuika tarimwe unkirekererwa nwa ule gucioka igotini nuntu gitumi kia nyamwa kia bail ni condition ya kuga ati ugetikaniria na condition ya cio nde ukarenkerwa ni koti no kabota guca kotini indira koti ga kwenda no kabota guca gambani yaku nginya ndari kathikiriwa lithire untu ungi inda wa thitangwa wina right ya gutuika represented na wakili kogu immediately thaira wa thitangwa ni right yaku nuntu thitango ni untu technical kureta wakili nikenda abota gugucirira nuntu most of the time ukethera muntu na thitangitwe ati na mabitia na no lemwe ni gweteterera kogu gweteterera no gweteterere kubetukira wakili untu ucio ungi ni takuga wakili waku kana wewe wina right ya gwitia statement immediately wathitangwa nikenda umenye maria maguthitangite na ma witness mao maugite mauntu mariko nikenda upata ku prepare na ni right rere nkanito ni constitution yetu ya 2010 ira twerenkere twingwa kogu the first thing wathithangwa na waregana we record itikiririe urenkerwe the statement cia mashahidi mara mamwe na ntuma makuthitangite nikenda upata kubanga igamba riaku ni ihinda ririku uheagwo thitango kana maundu maria uthitangitwo namo ni mbere ya ugoka igoti-ini kana riria woka igoti-ini ntuko ya mbere wace igoti-ini ni uthomagirwa thitango ciaku umenye uthitangiritwe ki charge sheet is a right is the first document ira wagirwo ni kurenkerwa warenkerwa charge sheet ucio kurenkerwa document ciengi no gikorwo wina untu wa mauchunguzi mangi maruthitwe tatuge kwina report yagirwo ni kurenkerwa wana document inu cionthe wagirwo ni kurenkerwa nikenda umenye ni ndu kiugite nikenda ubota ku prepare defense yaku kogu document cionthe cia prosecution ni right yaku kurenkerwa yes okay okuwe uthie nacio kehariririe uthie kehariririe hau no turathoma thengio muno haha tukire kwenjera kihoto gitu ona gutaukirwo ni njira iria tungihota gukorwo tukigera hindi iria turenda kwenjera kihoto kiu na nikio mwiroreri ngwendo thumuri o hanini tu tugicokereria no tuguthii na mbere na gutaukirwo ni mangi maingi ikaro haha